kenda mwaini wa kana mwaka wa 2026 na ni wakatatu na kila wakatatu ile wana kilungu kicha kadha mwaka wendo kuma saa 4 nginya saa 6 utuku kati latu ile atuinena maundomeo konia metwano maundomeo konia wendo na kutungiania metwano ondomwe na misi laithito yanangikite na itilikanganite na indi tutonyelela muthenyani wa umuthi ni kana tunena nie maundu meukonia mitwano na ndu ondomwe na wendo muthenyani wa umuthi ni nienda kuthocha official ni kana tukwatene bamwe ndini wa kilungu nyenete wa Antikaro na bila shaka nina Reverend muthenyani wa umuthi Reverend Nicodemus Masaka ni wende twena ke muthenyani wa umuthi ni kana tunena nisie maundu mana na ndisio kethia ningotaithia kila twitha twinanisia muthenyani wa umuthi ndawa muthocha Reverend ni kana atukethie atavia twe ata chumwa kiu kiima na indi tuitonyelela vamwe nake weni nisi windini no kwendewa na nuthi kutaika kukonia mutwano waku ukatoni wakana withiwe na chumwa cha kwaila chumwa kiina mumo na wendo mwingi wangai tutungia ngai muvyano wa mbua anundu wa mausio make na wendo wake munene yulu waitu na mesi yaitu gayapikenesa tuikwatiana vamwe ndini wa kilungu mitikilie ni muthoche Reverend ni kana tukwatianie nake karibu Reverend na muvya muno Antikaro nitungia ngai muvyano wa muthana wa umuthi batiela muthana umwe na mwai wa kana ibiki ya kuthela na kilungu chambe cha ilungu iratu cia mwaka nisimiye na kilungu is a third of the year na kibiki ya kuthela na kubiki ya buno mateima ngai na akumucia isia na mwethukia mwandangi ukethia we wa Mutongo TV esietwa ni Kristo Yesu ngikwatia kana ni wetho na muthana wa kwaila na chumwa chonthe kuma ila twethiwe twimwe muthanani wa karatu chumwa githelu matuko meongweli na eli ni tawa Reverend Nicodemus Mutunga wa Masaka ni waka kaimbekanesa uno la mwisuko wa kaminda lo akiya kila waite mwana muugane ni mutabani wa ndeto sianga ina muthukumia kanisa ni ya AIC na Saleti DCC ya Manza ila ni chairman wayo na indi onjasya oingi kana kwane na uthocha kilungu nene kana tukabikie kwitho yathi mwemwe DSA Antikaro wenda tekaboya la bubwe toilet oboya la bu kana inde tuili kaonena nyane with it boye na ngeboya musiaisya mwendwa manwa ya metwano no Biblia ne kwithia mwambililia wayo niwe unenete akasya mwambililia ne baindeto na umuthi o muswango thete kwekalangi usoma ebina na thingi no wonenda ni utungelele kilungu cha sabule waya na imona miongole na mwanza muswa wambe ula wasya keka yoba waka nyumba materia we amana alama miaka keka yoba usobe andwa musiaisya mana na keka ni nongalade to sia kwa na Biblia ni tubadita kuongela na ti kuongela nendo kwa liulo musosu ne onga bikia kwa sia kana na ke yoba keka usobe ya metwano no tungia ni ametwano alama tungia ni amateria we awa mana eka musiaisya mwendwa tukabikie kuboya ni kutungia mubeanga yula we yulo muno ula utwana osumbe ka tene wonde ngayula wa ikuo we ikuo na tene wonde no kekala ula twasube waniwe kuma kwacha ko bikie bindane thete ona kuma chuma chonde bala twatane isye na musiaisya muthanane wa karatu matuko meongale na eli no tusobeta no tutethetie ne twakutungia mubea kati kwinengane kana kondo wa kilungu ki cha kathama cha kawendo tikabikia kumanyewa niwe tukabikia kumaniwa kuma Biblia ni maandiko ni makumatheu tukabikia kumaniwa kwesela bala bebe waku ukatutethie mundu ya mapitio maingi maswane ni make mekeleni yake mineneleni yake na mabinde sio mango yake pe mapitio moneka athayo ni maitondo kabikia kutwekea twikene sakilungu ni tethia mwithukisya mwendwa na musiaisya wa kilungu ki ni kana kabikie kuma na kendo kitoma umutethia we na mutwano wake isietwa ni ya Kristo Yesu ni twaboya amen 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 asante Reverend naindi musiaisya wa Mutongo TV bonde bala utwilo ele muthenyani wa mundi
awithie no kioni chaku kana TV ni yaku awithie no tukwatite kwisila Facebook nondo twivo ondomwe na YouTube ende na uthocha ingi officially ni kana twambie kilungu kito muthinyani wo munthi na wikwati wa kana withiwe na chumwa cha kwaila ithiva Mutongo TV twina chumwa cha kwaila twina Reverend na crew yondaili alatukwatiani tena mo engineer maitu ma director maitu indi menga likwe yangi netungianga imuvya nundu wa monu kwithia maivo withia indi vakioni titekuoneka. Asante sana. Ekatwambiririe muthiani wo mundi twinene ilu wa kimbithi cha kwithiwa na mutwano museo kana mutwano wina utano mutwano wina moyo. Asante Auntie Karo, kimbithi cha kwithiwa na mutwano museo. Kimbithi cha kwithiwa na mutwano wina moyo. Yabe kimbithi. Kana be kimbithi amene no nasie de kimbithi o tumaundu na tula le kwimanicha muthanani wa umuthi tula tuchangia ni kana bakabikia kwithwa na mutwano wina moyo kana mutwano wa kwaila kana mutwano tutona kota mukate kasia ne museo na ngilili kana ndeto imusiane ni wone mundu weta Brikna mutai wa mesie na metwano anenie asia mutwano wa kwaila ti kutwa mundu wa ilite indi ni kwithi wa we kana okatwa wa ne mundu wa ilite mutwano wa kwaila ne kwithi wa ilite eiwe yani ogesa kwithi ne kana mutwano wa ko kabikia kwaila ne kana mutwano wa ko kabikia kwaila nyinya mwene na ile kwithwa na ilite na ile kwamba kwaila ukamba kwaila we nondo ukauma ko yasia ni manda kibetikiseo mundu mwene ni asia na ninge na mwitikala nondo wako asio ukenda kibetikibwa hata kikwenda kweka loku ndu kwenda kikale enda wa munu kasi wecha yote biwala makai mekalabu makweta ngomo yani eno manengelezi wana sungu specifications kilo kwenda yanda kiasaha yanda kismailite yanda chegete una ene nienda muvwanu wa muthembo kibeti cha muthembo sino wenda wa munu kana ba ya kampani craft ne kana kasia ene mbasi mundu wa muthembo nikisia kwa kana with ya quality mu kwenda maybe hivyo mundu ni ula wakwata yani no ndetu ingisia kwasia kana kindu kila chetwa kisio kwana na kusisia kwa mundu ni kindu kimwa muno bio na kondu wa muthembo kondu wa kitume chuchu nibona ake mundu ukutwa Brikna waneni asia nayo ni kana mutwano wa kwaila ti kutwa mundu la wailete lakini mutwano wa kwaila ni waile kwithia wailite eiwe kugezeta tayunye mutunga wa masaka mwesuko wa kaminda nenda kibeti chailu kwaila kwamba kuonekana nakwa ndio ni mwailu ta ni mundume ni mwailu ta mundu lo kwendo lika mutwano nitanyengwena kutwana ni nailite maundu ni makwa ni nailite uneni ne wakwa akwa asungu maneni yemase it takes two to tago tago nesiyethia ni musungile wako ya puko ya Poland andu masunga ile makwatene matambia limbe matambia tatu itina matambia limbe matambia tatu itina na ndikana mukasunga matambia su limbe na tatu itina no lasima mwele mukwatene ndikana musungile wakabikie kweba utona kwetwa tago na muyambo ano wethia weni nuwese kuosunga na kyonge nuwese kuosunga na juko une kana mukabikia kwethwa na mutwano wa kwaila eko tambelile na kuwe mbwa we mundu ume tambelile naku ezo wawe mundu ume wa kwaila mundu mukana aku kwenda mundu ume wa kwaila tambelile naku lilikana ilende tosima ndiko ne siaite kana mundu mukola mwene wa ni wananga mundu muka mwene wa ni waka nyumba yake mwene indi ula mutumanu ni wombwanga na moko make mwene na kilungu ni chame ungarato nemwe na kila kitu mama binenge ni time and again sio kama Biblia ni kwithia mwambilile wa mutwano ainga imwene kwa ukiti kilungu chako ukakutabania kana bwizithe it's like na mitwikithia sermon kana umanisha kuma Biblia lakini ebinda na nyingi nenda angasioko Biblia nundu nibo be wala ni musio wa mutwano wale kwithwa nibo be kitina cha mutwano twetwe sio ko maandiko ni kilungu ni cha miongo tatu na mwacha Biblia ni kuwa cha kule cha ndimo cha kule no utona kona mundu mukamwa ilu na yambe ya kuelewa ni kote pata muno
be watu bila twa maliani na kangu vitu bila twa maliani yani precious stones mabia ma lato munene mabia ma tho munene na indi bituka mundu mukana ake mwailu embe ange wa mabia ano in other words keke batonda ka mundu mukamwailu hona tita betho wo yanite mundu mukamwailu embe ange wa kindu kila chona hata kilato munene na nibongwa asia kindu kiti kwa asia kimbithe cha mutwano musio kana mutwano wa kwaila tita boki ebinda na thingi ningotheto weto kindu kiweta we muka wakwa nundu ni mutai wa mitwano nake na nongwe na mutheme omo mwito ba kana twite bati ele atamuka kasia ni kana mutwano kabikia kwa ila pewe ya mwinge wele ni otethu ukatethwa no mundu ume ukatethwa no mundu muka ukatethwa ni mo elini kila mundu achangite ekite bitine kana mutwano wake wa ile na kila onge na ekite bitine kana kutwa wake kwa ile kila onge ekite bitine kana kutwana kwake kukabikia kwa ila indi bottom line ni asene kana kimbithe cha kwithwa na mutwano museo ni tambelele na kwaila kwa mutwani na kwaila kwa mutwao nundu titabe kembithe mewe mwingi ulaweke anthini ukeke masama kunthini ukeke mbesa cia kunthini ukeke pinya waku mwingi thini nundu to monde ana bindesia nikana mundu muka wakwa kabikia kuma lukabwa ene kibetio cha mutongoi kibetio kibwata cha kwaila bawe mbeza cia kwa negete bubu ikana kabikia ukwata kakula kabwata ka kwaila nikana muka wakwa kabikia kutha malo adono kuma lugoge zethia ya nake wandu tiki kibwata chumbanie kasule zuwe siaka yezethia ene nukuthia yecho mutwe ta kalangi nusho no binange ne thia mwanda mu yecho kana wezethia usije kana nzwi no ikwate muna ake tu izethia no ikuoneka au maluka asota mbocha mbao yezethia ila si okula sia masilia tisio ni iningi go be sindu there is a lot you put into the marriage no lazima wezethia no yekia chamana weta masama ku bina waku ebinda yaku besa siaku na ona migwela yaku eke undo ni usinekana kibetike ka malo kakubata cha kwaila najo vivo hivyo ai kivetio ne ukaambia ndile kama no nezo sioka kwako ngavio tata lakini yumalu kukula ibumalu kangata uyambo tambuka nga wimando akasati kasio wiki yana basi wimando weko tuyisio kwa ene oya mundu gwatotoma kwaila kuwesa kuona mundu umemumba umbanyima na peki betiki bwitina wake kila kimomba nasia sona nake mundu mukamumba umbanye nake pe mundu umewena bwitina umumba umbanasia na kohu kiti kwase kimbili cha mutwano museo ne kendo ekembithe muno ne we olothethetwe ne mundu ume ne we olothethetwe no mundu muka ne we olothethetwe ni mo eli ne kana makatonyela mutwano nundu pate chuchu tondo ekanasie mutwano museo ndukailwe ne mbesa ni ukutabya andu membesa mbingi nangeso weta masito mandu dimaweta in bad test lakini no nisi andu tayo metoki muthi muno munene muno anthino yonthe witwa Bill Gates o metoki no wilota andisia na moka kwanza ni asekela utonde mbona jokito mbona cha kele kana cha karatu no wona inde nini mabesa nini ena mabesa bainge muno Bill Gates mbesila wena sio ni urani several ministries in Kenya okay say the ministry ya kisomo ministry ya shana shifu ne wakwatanisia onengia tourism akakwatanisia lakini ipike abantu nundu mutwano na gwetia iwe ni mbesa ata aitani sana moka nene se mwana weta taigauza kate weta sumagu ndigweta mago maikangati ye mango ne mutwe taigauza banabikia abantu ana atani sana moka lord olawe ngeta utone mbona bwenungi abikia abantu omumaina bina muno Mike Tyson matani sana moka nene se asumbe anene asumbe matanisho na amuka peo jamaa yeta wa Bill Clinton wa musumbe wa America basio kile ile asona kayiye kangike bake to Monica Lewinsky ata mbuja kwa takitimba nuona inde bas no ndo pepa ndo leader ba kwa ote newa na ko
mutwano musio tima sietwa manene mutwano musio na tibela sia kisiasa nini si mwana siasa munene muno agenyo male kanga wemuka no na ende ene ka kano weta wo male kanga wemuka ko mutwano musio tibela timbesa ti kila mundu mukawoka kwithia kwenyu kana kila no miena choko mutwano musio ikembithini kuwemea kukube kuimia kwingi on the part of the man umundu ume akaimia mutwano usu na mundu mukakaimia mutwano oya nikana mutwano musio kaumela na neboti sakuweto tiendeye ene ni samumya usiele kuonekana kana mutwano ka qualify ukata mukwa kana une mutwano musio une mutwano wa kwaila kana une mutwano wa kwendesha nundu be anduko mana na mokesa kwithia yi wa ko kedwa wile wa monge na monge akuno nitwongia ngai mobea na jo akwa mukamba wate ni isia ukabitha nzandu bithe chathu etuo ukabitha nzandu bithe chathu ne kasamuka meaba mununu mundu amosa muno kuna jo ono kabitha nya kana ai mukau ai mwikala nesa bithe ndutu no gigeza umela ai gigale akwesa kuona iwe kimunaona uko mitandao ni acha mwini wa mbenga ngo kamba basi nona kiki kunendutu ezi kukila bandu ito wako na ninge ona bendu tumbinge muno beimwita imba ne okonela bandu gere baika imba lakini wako niwe aya sanesa tutanamba ulika no twelese ilo aende sindisi wasia ni chao chailete kwikwa kana ni siao sialete kwati wa mutwano nikana withie we musiotesa kwasia mutwano ya kwa kweli ni mutwano museo ni chao maybe twazi tono andu mambi ya matwana mwaka wambe wa keli na manaidi onesa ni chao kitono likabu katikati okethia mutwano sinwe no hatwika yani wina wo wina ulasukali unaibo ne siendo mbinge itono bikia kutonya hela na chamona bikia kuthona elesia ila mundu wesa kwambia kona o mundu mukola winake to kawaida na mama nyana muno pendi mo ya sungu je binda muno ete yake ite kamba kingi yansi familiarity breeds content ni usoya mundu muno kamusoyo kesa kwithete like no wisi mukawundo guhilie no wisi wa muka kwa chondo kuwa no wisi ndo kwa kebembo abailie no wisi ndo kwesa kwala nia no wisi ndo nena no wisi ani tata iloto ana dokile binda you know mwe soya na muno kasa mukugune kwa kakaita munyo katika mutano na nicho mutano time and again wa ile kuthona to surprises okay epindo kesa kwethe like witonyela kwa gweze the ya party bala ne kwacha party bala ndindie ukatonya logeje thia mundu utio la ndiye okoko kethia ene aineta kawathi ka kwendesya na ndakaine kala kamuya imbe tangia chonde kila je katuma na kunende watonyela no wezi betu mundu ndo kwitwa kana ba ewe ana wethila satani nje yani no wezi betu mundu ndo kwinwa gazeti aba ti kawaida aye betu mundu ndo kwinwa gazeti na baba ko mutwano ni tindo twingi tula tuchangia nikano kabikia kwithwa we wa kwendesha na absence ya twindo tu ila tuzamutu abikia kwithwa tute kuoneka ai mutwano yamesia wo na ticho wona mundu me ayuma luka aidha akambia kuona tumundu mukatungi twe kuonza akona twindo tungi tu hata twa kwendesha utaneona na muka akona tunotungi tu hata twa kwendesha utaneona na muume oithi da mundu no ambia kwithwa aikusewa tumundu mukani tungi kana aumeni yangi o ese kana faike ndugege babangani muno haya gitebu kwake kila gitebu kwake no to surprise tu kila gitebu kwake no ene tindo toto akona ka kila ibinda ogejethe mundu niwisi oyinuka kwake no wisi kila kiwetwa oyinuka kwake no wisi ndeta siambe oyinuka kwake no wisi tatala ka ikabikia kwetho ikomanu atho muhomoni kuma Monday to Sunday program familiarity breeds contact na nipo mundu ume waileitho ana surprises kwa muka wake mundu muka waileitho ana surprises kwa mume wake nikano kesa kwithia
there is excitement in the marriage every other moment. Pe kindu cha ukosisimua katika mutwano wangu, pe kindu cha utani ngoa yangu, pe kindu kite chumite ukawaidani. Nundu kawaida tio kwa mko bamwe kutindo bamwe kutheko imwe lakini pe kindu kite cha kawaida kikuona kama mutwano ni wako chumanite no mundu chumanite no mundu muka alibongwa asia kana time and again mundu mukani wa ilo thangane kana kindu chukite cha kawaida katika mutwano akabikia gokete akabikia guchumilia nake mundu mege aithanga kindu chukite cha kawaida akabikia guchumilia balabe muka wake kana wese ya mutwano no abikia gotha wina musamo wow nani musiaisa Mutongoi TV avala twilo ele muthinyane wa mundi twinani ayulua kimbithi cha kwithiwa na mutwano museo mutwano utona kusiwa nando uketha we example yani uketha we wona ni wakana etheno mundu kwenda kutwana kana kwenda utwawa akasia nenda mutwano tawa reverend nenda mutwano tawangania nenda mutwano wilioya vindani yetu reverend wikoma na muika ukakule mundu miaka isonga ngie akasia yetha mutwano nitawangania ndikuona nditwana na ningo theta omea lukakombe mutwano wene na waku yani ndukalinganishe zindu isu nundu wewe mundu ungi na kyo ni mundu ungi newa ndize yuthi ya matukwa yelekele ba reverend yuthi ya matukwa the maundu mo maila isi na kalibu maundu ni onde mo maila isi mundu mwana ni asia mutwano ni mutia niola ambao newe certificate na inde mutia nyo yambe ya kwikio niwa na kauke mwane kaindo kaguno twala mabikia kutwana na alusi kana la mabikia twane ya kwa DC kana kwa attorney general ni maenda ama kanewe certificate matukwange matwao meba nasia matukwange matwao madate matukwange matwao maumala ka maumalu kao emwe makavyo nyoka wa makavyo kutindania lakini yuno mwokano wane wa balwano yewa eneyu ne yumalu kende yu ena yuyu mwithi mukambe metia enda imukambe metia ni certificate ile ene wanewa lakini mutia ndwa lakini mutia ni muyaisa kweko yes ni bobu mumalo ka okeza kwithi ya yuyu sindu sita wana asongo expectations ni chao utwewetele kuma mutwano niyo mutwano ni wimbo awetele otanu mutwano ni wimbo awetele kweanewa mutwano ni wimbo awetele mugo mutwano ni wimbo awetele kwithi ngo ya kwithi na kweanewa na withi oyesethi ya ula mutwano ni woka bandu ba kwetwa mugo ni watho kweteta mutwano ni wambia kuthoka yani mawetelo ma mundu muka kana ma mundu motabikia nundu ni utonyela mutwano ni na expectations ni enda na bikia kutwana in the next 1 year ni kwatakana beo yambo ketela kaile kwamba ile kwasakuka ni enda mundu atonyela mutwano niyo wese kwithi atimina mwako mwe myakeli kana ngilika mutwano niyo muka wakwa akambewa muka wakwa ngamutabasi akewa muka wakwa kana mume wakwa ngeka mume wakwa na mwitie kinda ndende ndio kanzo ngelondungi nicho kituma andu amane na makasi ali wendo nikela linda lakini mutwano paundi bomundo wa mugela kusabigela ola lindo amano the love is blind anene dakaja love is blind but then marriage is the wake up call numa twana muila linda inywende nondo nilikana ombebani ane yakwa kana ombebani ane siando ingi ando asukona maenda netie mwamba kwa tene ando asukona meba ando kese kwethe there is a lot of closeness ni mathengia nete muno lakini majoka maitwana indi ula mutwano na wituma masalucha masalucha indi mundu ayambe yakona maundu matenge molonge mundu ayambe yakona malalu molonge mundu ayambe yakona sindu tanona na indi anu mayambe yakwemana na nerwa na asia kindu kimwe kituma mutwano samanai ni mundu kwithwa anaina maundu mana matumaini manene
kuma motano aya oba ni reverend unaweta yulua ando yu nimekalania imane ngwa certificate ya kwikalania uyambi ya kuona malalo utanona yoi kwele kwithi wa kwili hata ando maini kwikalania vinda yana hata maisa kwa asia yu ni twetikila na yu ende yutulika mtuano nika na wambo somo mundu usukana kwele akwili hata pe ando mekalana sio kethe na nange makamino miaka ele miaka 3 na miaka 5 o mundu ayekuo o ulongi na kwekuana ni kutengemea pe ange moka makoko komana na ngo yekuse nesia no yethe ya mundu ni witwiye geleko ni chake kana seriously ni kwenda otwana pe mundu nguka okeze kwithi yani no kwenda otwana lakini no kwenda kwambe kwilo elanga kama mundu mukaka no kwenda kwilo elanga mundu meu no kwenda no kwenda mambe kala mabwata mekwigwa ni omuyo o mathengia ni mabwata me obasa paye binda tona kwasia thini ya andu mundu wisiria ni we kuwa mundu longi one pe andu matone thome kuwa ni ta tondu ta kwa mfano tiketha tumite ndo animwe ningone tokiana no either nina kuona wisoma we class cha 5 na wasoma wenso bika class cha na nzwe miaka 3 na labda twathi secondary mweni form 4 we form 1 akona ngwene na skulu cia bingwa no ngukona we oba kwenu no nene andu alotinda na mo na andu menyu ni mesi aya mwe kanisa ni demwe ningona yuna praise and worship ningona ithi candidate zamusi amu thembosu lakini kwange maumete kwasa na pope andu moka makethwa maumete kondo kwasa indi ni bethwa pepata wa kosa ebinda ya kwekuwa mundu ona Biblia ne gendu gegebo kethe amundu na Joseph ni we baitie meli moka wake ini Biblia yasi matambite kutwana niona buba hiyo binda ya kwikuwa ai Joseph wethe ula mundu mukati wo muito na kwanza yani atela mamu nombe mpaka Biblia yasi enda kumweka kimbite mpaka esa kumilwa ni malaika wa mwe ya confirm waka nai kuitapa kwake ni kwa baba mutheu kumbu kaega kumbu kupe pinda ya kwikuwana it could be for a year it could be for 2 years it could be ni pe pinda ya kwikuwana okazedia no mundu mkoto nembo sympathy na career uto nembo college na ibi ndisi ya yese the ndia kukwata nisia kwithwa ni college ya kwa ya nursing na undu wa kutwa ku nenge nengo miaka ile kana ni mine college ni netiwe kana mundu ume nenge miaka ile kana ni mine college ni netiwe nindi neandikiwe unengo miaka ile kana nambe kwako kakeja kana wezeti ndigwe no jababe nyako etio ugethi angikonga ligona akekonga ekwa mwiso yongi kwa ebinda ya kwikuwa it's very very important anakuya evaria kana itengemea ni chau kila wetele mundu muko kwibasi atone mboye college mwetelo amine kana wisethia kwana kwigwa na kwenyu mundu umeo labda nipe undugu yimu kwatanitie thindu mwetele kali nokile mukaile mu twana kana mubange to twana ane wa transfer athike zumundu munengwa binda mboseto down nikana na kwithia no wa mwekuwa nutwatone kakethwa ekisumo nakwa ni kuma saku distance yo lango la wendo wakwa nake titwe binda ya kwikuona ku itengemea inyonda muvyo betata undu mwiwenda na haraka yanata na mundu ala mabwa mamwilingile tena mama ili hata nundu kila kindu no kitono changia kila kingi otherwise haye binda fixed yoke so they ekuwa mundu moka waku na mitha ndatu mwikuwa na mwaka mwikuwa na miaka eli date ai kana caught one another for about 2 years or so itangamea mwisene ata mwikalate ata mwiyenga wamwa bichabata nondo omweleu mundu no neno kethia mundu wabu ata serious katika kwenda otawa na kwani serious kwa kwenda otawa Mikawa stitay naende muyambelele gendo chen asante Reverend naende musiese wa Mutongoi TV twende na kwatiana naku
ende ndeni wa kilungu cha kathama ka wendo muthinyani wo munthi kila kukia kila wakatatu kwambia saa inya nginya saa 6 utuku kati twisani yambe ende tuende na kunenea yulua kimbithi cha mutwano museo mutwano wina utani mutwano mwelu uloto nonenga nongelekanyo mundu akasia nyenenda mutwano uileta wangania Diesindi ngaliko nesui enda kunena na alama twanite especially nienda kuudhudia wewe mutwae na kutwanite ila tuambie kilungu ki cha kathama saa inya tafadhali etha mumuse na withia uyo soko kana utaneza obika muzi nenda au mundi wa karatu twinu kaeteni nikana twinena sindui nundu twinena yuluandu matwanite muno ukethia muka uyo bau muse waku obu wewe kaindo kamukoneti ukamutina amula ni wewe kau reverend waweta kauni wake otuma mutwano wiza kwikawo paile nundu tewa mitwano ni kawo mwatia sinduila sia ino tano baumbeni yani mundu ambia kweka ngalikwe nongea yeka ngalikwe abauni bo mutwano likilao kunenda kwa siati kethi wawe museni wese nutwanite ethe wikibeti na wese we mutwae ebinda ya kathama ka wendo ki ni kilungu cha alama twanite na ala twae yani alama twanite ni either mundu mukaka na mundu ume ndaile so no sioti kethi kisia twimwe ni kana tukalungana matenge na tukatungia walati kona tavaende na uvaluka na ndikaro veka samakangi na wetine isiale kibende neki ni kodete kwithwa na ndeto igwata ngito yes peo mando mutu katika ngothia ukeza kwithia baikuia yes kasamuka ne wesitwela yako na ndibona asia na yoki lunguke ti cha siana yes nuke ne kilungu cha andume mutwano ni na ndo mekwenda kumana ni chao kila kitono ya mutwano wo kana ni chao kila kitono changia ni kana mutwano wono wabikia kwithwa wina ulumu na wo wakikite undu bailite mutwano wako ikala tondo ngulika na maandiko mekwasia kana nini menete metane sio asia oyo baibune kune amalaki kilungu cha keli muswawe 13 I hate divorce yes na kinduki mitani sio thisi kwinge bamono metano for your information out of every metano 10 etatu wina ni anangeka itatu ina ni anangeka kuti nena obo wa about 30% asilimia 30 na hizo ni metano mi azuna ni mingi mono na hicho kwa na mabinange wizithe it's like mundu mukanda wambe yako blemiwa na icho wiwa aipa mila masito ma menzio kana bembo amenzio ka ya ume menzio ka ko hello twiwa ona ku ya ume menzio ka menzio ka ko aka embo abe mundu muka wazio gine ba yo mundu ume wamutie kabisa uko une oke kana be sito na wazio nundu waiko onake no menzio wayazioka onake no menzio ka kwa une bobo mela masito ma mrembosu na ibo pesa kumela yani single mother bo pesa kumela yani ogeje de siana siewone musiyo mwe nundu wa mutwano kwithwa walikilwe wa mesia kendo keho na ano mautono changia nekano kabikia kwithwa aibo ngwenda kwambelilia na asiale kendo chambe katika mutwano wa kwaila no kiki tawawendo na kwinengana love and commitment yani ugeza kwithia hii na wendo titi kendo kiunje nge titi Biblia tena ugeza it's like oni wewe tawa wendo mundu mwana neta akasia kendo kiki tawa wendo love is an action word na ni kendo continuous ndio bitele kwenda kwa lesson sabunundu hii andonge reverend nitamale au wendo nai ugethia hii wendo ni tola mutinda muthengia ni mukwaranite moko mwikuna na kisi ando ingi mesi wendo nusu kwa elesia wendo nuzire kata kwa elesia nesa wezide tasia wendo ni mwikusia nisio wa mundu nonge
wendo ni mwikusianisio wa mundu nongi ukesa kwithia yani pe kindu ki ukukusisia bala be mweme pe kindu ki ukukusisia bala be muka wakwa na umwikusianisio ti ndatwemwe yes na umwikusianisio ti ndumwe tondo umwikusianisio ti opamoni umwikusianisio ti kakulona amwete iye umwikusianisio ti kakimamwe yemwe umwikusianisio ni twindo twinge ukesa kwithia kuma kwacha kukobikia kuya ope mwikusianisio wa muthembosu kuma wakwambile kukobikia wa chuma kwe mwikusianisio usu kindu kiteta wendo ni kindu kila mwikana on day to day basis 24/7 yani bakazobikia abandu ukesa kwithia inu kwigwa yes pe kindu chapa ba ya be mundu mukoya tondo be kindu chake bane kuni tuzamula mwikana kilebinda nibongwasi ali love is a continuous word it's a ni kindu kiendeze ti kindu static ti kindu kiunje ni kindu tele kuona kakela ibinda maundu ala mwikana undu munena undu musongelana undu kwibwoya undu kuboya ngwa undu nakuwa bikataoni wene sindu ilo mwete ai maundu ala mwikana kila ibinda usinu ngwa uzintonda kwase ni wendo ni kindu tele kuba kioneka ibinda yonde it is something that is continuous kuni mwikusianisio wa maundu ala wende na kwikwa ni mundu mukoya na mwikusianisio wa maundu ala nake wende na ukwika kana nake alo mwika kukese kwithia pe kindu mwende na kwika na ibinda yonde pe kindu wikite na kebe kindu wikite kamwikusianisio kuni kindu cha masaa kana kindu cha muthenya umwe ni kindu cha kila ibinda continuous ni kindu cha kila ibinda ni kindu cha kila ibinda ope mabinda amwe momu ope mabinda amwe mukakwa sana ope mabinda amwe mukabitokana lakini na muibitokana ilikana kanali katika mutwano pe kindu kita kwitwiya uketwiya ni wena na baili hata ngalumania na muka wakwa ona baili hata ngalumania na muka wakwa ninga mutwawe zedi andasia ngalumania nake ninga mutwane sekwithia yani kaino wakitai ngalumania nake na nibo elangu twane diando katika AIC bela marriage vows ona katika makanisa langi kuwa mundu akulwa no itikila kosa mundu muko kwete na koko kwa aume evwe mundu muka wakuwa wo kwana na meo ya ngai na ya kanisa wa AIC na meo ya date ya Kenya akasia ukamwenda akasia ukamusubia kwa sio na kwa thoku kwa wou na kwa wima wa mwe you know na kuwekana na kalangi on the mundu azuka bikia kwitha waichethi that is a commitment kune kwitwiya nilidikana na reverend yani jo kweli amumetwiya mundu atetwite kana mundu tiono mitwano kwanza ya kanisani na ndatika tiona ni athela na mundu uzu aumio kwe yaba muthabauni kana ndo yibo ne bobo mana ne bo juju mana na ogeza kwethe mukambo ate ne izo ndukamba ke mukunzu ne tuo kamba ke banza na yupe amwe mundu ukita utamukane kana eyendesie either ona atwanie ne kwethe pe pressure ya kuma kula kwa shi bana ulasimithia asasi onda wako manone nyagwa na mwendu agwa kakwa no koye ano mungitio wathika yaku na ndena kana gengere d4 agwa mutwano timi ndati na tikita amba cha mwe ya ikeka mokeka mukoma na inyonde na ndukatwana ne kwethia no ati asimithia ndukatwana ne kwethia ndwalange mana atwanie ndukatwa ne kwethia itumathika yaku mana atwaiwe twawa ebinda yaku yabika twawa kwana na kutamuka kwaku kana kwigwa kwaku wabindisia wesethia thini na ilita kutwana nundu yu mundu wa muthembo swa ulika mutwano ni nundu wa kindu kingi kigwa hata kimusukumete akalika mutwano te uwenda akasemba agitokoso mundu mukani kana akitekuzuzia mwanya kana akitokoso mundu umene kana usisia mwanya na ukosa mundu ni kana usisia mwanya ukosa mundu ni kana wianisie kwenda kwa ithe wangu kana kwa inya wangu kana kwa andu mamwika wangu we wosa kula wendo tebo na wosa kula kwitwiya gutebo na chama taweta mutwano wa ilagwa ni wendo na kwitwiya love and a commitment inundu na yoyu tangaliko yaka withia
ainge amwe twasi amwe ndikwenda kwa inge amwe na mone masiache mbesa mundu ayi committee museo kabisa nyene na nini siamwe mundu wa committee lakini kalanga mutwano wae mundu we asemba niti na mbesa so it means mundu akathelelwa mundu kilo nonete kwake nundu bainaye wendo ni wakola mutwano na mbesa nitike engeti yetho atanenga nongelekanisia andu ala mabwata mbesa mbinge muno na andu mema sieto manene aitha mundu zuno thembo atu igo no kundu kwenda mbesa isu mundu to thembo atu igo no kwitha mume etwa mweshimiwa kana ulo mwibaiti etwa mweshimiwa ni MP wa bana kana ni MCA kana ni mundu muthui kana kobe siendo numwise ndo na atawa nondo wa wendo wa attract wane kendo kingi kana kila cha kwekusesia tula mwekusia ni se wa kusigwa ni mbesa na mbesa ikeso tukanisia bikia kuthala mundu sino wabikia kothi wa kusigwa ni maso ukona ko maso makeso bikia kuthala ne mathala na nicho mundu ukolagwa emosio na emwau ene kothi na kocha nundu sindwini koka in other words extremes ile ito nembo ina utoete ngaligwea extreme ile ngene to nakoka embona to ni lovia mbesa ni sie sawa dala mundu akasota niwo indi pa ila kula kuitwea mundu sio akakala mutano niusu mundu sio akomesha mutano niusu ona boka chau nilikana mwalimu wa kwanza umethesha weta wa part law ne university moka aumeye spinal cord na wethi yake betichuchu ona bayundo no mwekeka ona kwetwa achone ona kwetwa akitandani indi watonyela nyumba kwake ukigwa mathekete ukona tamathokiwe ne andu ukayuka metha no mweli aya kweta kabuku bagwa twa musomea story na kana mesia ase TV program kaithia ka movie mathekete megwite moyo na haitoka no kumasho you let me go rest my wife in the bed aimuku amuka ate ukili akatwa komoni na umemeana tamato na kweku mukawaite na kameana tamato na kweka amuko yuna kwa ni example ya mundu muka na ke muume waethiwe na same case au me spinal cord na nyentima mana nethite mutumiozie mumi spinal cord kwa ila bati noguno netio last year but one kwenda kwa but kibeti kiu siana sia nini siana nsi atwaiwe ingi sia atwani look at that kibeti kiu kineka lina mutumiosu aimumya kasululu ne akamukua undo waweta amya akamutwa kitandani aimweka kila yani usino mundu muka example ndo no nenga na ngase usino wetu ye kutwa ende na mwazi memo tikundu bongwazi ya wendo na kwetwie nundu kindu utese kana kikethi wa kusoto kethe kana ni kukethi wa kwethia wa uwo utese kana ni gukata yu akamyo kama kawaka sana mundu akalwa muno akalwa na aume ki mundu ayoyo mealisha na muka wake aidha yeso mutia kana yo mesio memobo ene ne kwa namba nene niletwa motoloka ila undu wabikia kwinge ila undu wabikia kwinge bokese ya mundu ume ni sokwata kamvango wange kakanda ena kadi ye kangi kebu nundu mukane wewe na mukana ake nundu mume ne wewe na kena ena mpango wange wakando na bubu na mwandu mamu thembo sume mbwa mateya ingi ndipo tasi ali kindu cha mbena chapata mutwano ni kindu chetwa wendo na kwetwia na kwinenga na wondoni ukeze ona bakoka chau oni wa mwaka wako ona bakoka chau oni wa mume wako na kwa kwetwia ni bobo ma ile siendo si maandiko ni kune yako lindo wa bege lungu je 13 wendo ni ume asia wendo ni kadhia wendo ni mande asiendo wendo ni wekea wendo ni ubweka maundo yani ukese kwithia mawumo moka mekwithia wewe ndoni mawimwe mausio moka makakwithia wewe ndoni challenges ya yusioka makakwithia wewe ndoni woka wabutwa ukeno kya muka waku mukekale ndimwe mukolania leka unite vutwe covid ne ogie na noga yani tatirwo wea kana toka talewa off tiambilile ba nundu nene si aume ainge itina wako butwa muka wabindi ziwe ya ndio mesia
akila atia mutwana kana anembonde utia mutwana so huyu anekalitu buni mbesa na anekalitu buni kilo na kwata kuma mundu umeo in other words yo mume akatwika etike kana no walioka akatwika ATM card akitomezie ATM card atwa ukutani agoma siombeza na yino pai ya mutwana bubu na nipote kwasia love and commitment wendo na kwitwia na tiyuma bukwa wendo na kwitwia wendo ni kindu kia na akela ibinda akwa mutwana uteikala muitumando wena muka waku kana wena mwenu ukese ndo munena sia ndo last year nibwata ye tayana ngia usini mutwana utewa wakwikala so na wa india wendo ni wemeawa na ni lazima ni lazima wemewe waambie kuona kawisha unikano kasya umesyo nikano kasya kwikusianisya nikano kasya ene kula kwitwie ya una paili hata mume wako nene mwendeta mko wako nene mwendeta kuni kindu chele kwikala kekeana ibinda yonde na kila mwaka oketha kekala kekeana ni mwende na ukua ni mwende na kwikusianisya ni mwende na kwa binya ni mwende na kwikusianisya ndo wako na kola wena ko ni jomvilia ya asia wendo ndonyiva onainde okay asante sana eni Musiaise wa Mutongoi TV saasia na saitano itiene tukanyanya tumino kile sai yambe twende na ukwatiene na imwe kwa imwe kwisila seseniki cha Mutongoi TV alau tuiloele ndi withia no kioni chaku tu Facebook tu YouTube walau iloele asante muno na indi ningona amuma tambanite na itu mundu wita wa Philip Nzau asante mundu wita wa Munyamunya Tito Linda John Shane Ndeti Numwina Elizabeth Kithome Annette Mumo na Richard Media asante sana Numwina Kosi Mutuku asu tutamanite na mo matuiloele kusila Facebook mautumani makuindi makuve kusila 23915 nithia ndio saa isani yu ya keli na nikuya nenda ukulilika nyendi waina kuandika utumani waku ambia na Mutongoi TV nikana nikwata utumani waku ametukiambia na Mutongoi TV no yandike kulio yaku kana kila withio yenda kunena yulwa kilungu kito cha umundi cha kathama kawen notu nene yulwa kimbithi cha mutwano mweli mutwano museo mutwano utona kwitha wingelekanyo kwa andu ala ange otawindi simu siaku ningwitha ndi unengela simu to asiokethia isani ya keli kana withie no kuna simu either congratulate kilungu kana ukulie kulio yaku Reverend Eva kondo wa batosu no kwitha isongia makulyo monde ala mekukulwa na tuimino kile isani ya kelindi twende unakusisia yulua kimbithi cha kwithiwa na mutwano mwelu Reverend and experience onenange na nuithitwe aitwanithia hainena nando mame alame mitwano ni yulua maundu mekithokanyo na tisia o kidogo anaguzia yulua ni chao kitona kuete uo mutwano nukethia indi ni wethi wa tiundu tunatwe yani tiundu tunaili na nenga na example nzeo ya kwazia amwene ma mbesa nithela gaya mundu su aneka litu mutwano ni mbesa ona bado aume angi ukethia hii we anategemea muka andu mukano butiwe akabango thi mantho mundu ungi oe mama zingi na mbesa chunegethia yao kulikana wangiana andu matoloka okegwa twito na kugitwi ene mama mundume nutie moka musi wake athie kala gitwi kundu wandikitwe na ayeso tukanu ekala kukona ange mesa agweno kama kokonengana ciana ciani David ndayimwe tunaena kwanza maubo manayo ku mitandao na naitwa atangasie musee ungi watie kibeti ciana cie nini athie kala miaka ndici ni 30 chao athie atwana kundu kungi na ti ukamba ndathi utwana ukamba na iya athie atwana kuu na kukua mesesiana cianene ba na musee ucia nesio sioka ku kwanza airo ni ciana cia kuya atunga chini kethia wa mono no kethia nayo
yu labda yuta chum namba nene ya membo amakita kindu chetu responsibility yani mundu ukeza kwithi hii ito kwendo thikundu utekweta wa majukumu ito kwendo ikwe kala mutano ni utekwitwa fees ito kwenda kwikala mutano ni utewa kweta ngua ito kwikala mutano ni utewa kwitwa liu aiwe atuika mundu ya kwitha gwa mundu wekindu labda yani ukachangia katika mutano sino maundu moko moni to mamundu ma muthembosu ya hiyo ukule reverend in real life na kila cho kweli yutu nene kila cha kundi kana ni cha matuni yu mutumia wa muthembosu asio kana so mbizi nyeni kibeti na ndia uma muziusu bado ni wa muziusu we asio katuke kwambia ba we yu na muzuki kambithi kwa bahati musione mundu ume ene na asia mundu mukola wethe wa kindu cha muthembosu na singi makitabi bandu makethi ali na wenda sioke eliye muziko ya cha goba yeliye muzi ya cha goba anake asioka bwa mwati ni mutanuke ewe lili ne yakoye kwa ndona yani baikindu baikigele cha tumasioka baikimwe mbembe yu obinya ndena go binya olonge ndena go ndana asioka akindu yu akama akitie kumbwa mengo nene muno pio nundo muno muko oka kai aikeyi kya yato ni siana siake no isienda kuweta ni gwanethe wo ines matches no abalani kile kulo abalani kile lakini no siogie no sienda ile shima ya ene ti siana sia single mother kana ti siana sia weto ti siana sia mundo yeze de kan one ko musie na mayambi ya weta ni wanasio nige ndukitoka ogethe ni kiseo ekane wete andikaro kaindo kangi kalaka changia mutwano museo na kimbithe cha mutwano wa kwaila na kiti na kiweto muthanongi ni kiweto kwa mituki o kindu chetwa sexual faithfulness ni mwikianie maundu ni mokomoni kana wiula mundu mebika abandu okesethi atwika mulala wapi akama muthembosu meokwo yani okese kwithia mundu ena ela itawana sungu multiple sexual partners which is very unfortunate and ukeze kwithia hii wena mueme lakini beka mundu kangi wiyeto akando otwao komone wena muka waku beka mundu kangi wiyeto bayo kando otwao komoni abe bantu bamba bika mundu mokeze kwithia tilaike mundu ona tawume no sina tuwito la kaweta kabisa hiyo tuwito la na mundu wa muthembosu embwa atwika musonzola wa mundu mundu ni waile koluma kwake mundu mukani waile oluma mutwano ni wanke maundu ni mokomoni mundu ume ni waile oluma kwake maundu ni mokomoni na mumanisi omwe anenete akasi ali kindu kititya kuikiania maundu mokomoni kana ula undu wa tendo la ndoa kindu chicha ile kwithona maswani omako moswani omako ngo yaku migwile yaku your emotions your heart your soul the totality of you ni yenyu na kindu kimbi Biblia nini kielete nesa batwika ula wasisia mundu mukana andikara ita uko tusome atoka ndatika ni siathela sia Isaya no nende au Biblia yaite soma twasiokithia nendi musiaisia Omutongoi TV ndatika situ sia Isaya mbene una siende na udhala twitha tusiokithia isani ya keli na Reverend nuku tusomea musosu kwenda tusomea na pia aitutavia na mwia wiba wa 777 777 wa mutwano nini zindu isi nebowe etela Reverend nuku twelesia yelua 777 kana muonza itatu mutwanoni na siale kwitha sivo na sithe wasivo asante muno kwa line twatamania bamwe sani yambe ndukatizo thibasa nundi siokethetie isani ya keli na ningwitha ndikunikila yuma utumani maku na onde alama twati tendini wa social media ondomwe na kioni ni thiende ndikunikila na utumani waku yukisila 23915 tuisiokethia ni ukunikile na ndio soma na ende uyambesya na Mutongoi TV likana kilungu ni kadha makao endo muthinyani wa mundi wa katatu
wa matuku 29 mwezi wa kana mwaka wa 2026 nyetu antikano na ninake Reverend Nicodemus Mutunga wa Masaka. Netu siokete ndukathi basa. Thank you. Ino ni Mutongoi TV. KIPS Technical College nicho kimanisio kila kinene vyuo kwikithia mitiani ya NEC na tianenge mavalua ni muvea wa kisomo va Kenya kwisela TVETA, NITA na KASNEB. Wosani wa mwei wa kana ni uende OU na tina kosi sia certificate na diploma kuunenga uikithio wa kutwika mutaalamu mdhini wa kosi star, journalism, ICT, health sciences, business studies, engineering, foreign languages, hospitality and tourism, fashion and design. Kwa amadhiwa alame kweka kosi sia KASNEBTA, CPA, ATD na KAMS. Mena uikithio wa kweve wa kimanza cha fees ni KASNEB. Uka imanisioni situ va musiene wa Ilobi KPCU campus va Haile Selassie Avenue. Kasarani campus ilaji kudhengeania na Power Star Supermarket lelo ni wakuma Kasarani kuthimwiki. Philadelphia campus ilaji kungedhanisia na Afya Center va Tomboya Street. KTDA campus va KTDA Farmers Building ngolovani ya Kelly na ngolovani ya Kenda. Kimanisio kinene cha KIPS Technical College yani main campus va Donholm Savannah Road. Na mumanyi wati lasima usome sukulune na usome wivasa idhanu kwa tene ukeka ilajita wa distance learning na uisomea sukulune situ tena nyumba siya ukoma ila sita wa hostels. Nena na KIPS College kwisila noti imwe dhandatu noti kenda ina imwe kwa mawombe yange. Voka website ine yitu ilani www.kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success. County Government of Machakos, serikali ya kaunti ya Masaku kwisila muvea wa kisomo isini Department of Education ECDE Youth Vocational na Skills Training yimutangasia chadhi kinene na ni chadhi cha unyai cha wa basari yani basari lounge. Chadhi kila kikwidho kitongoewe ni governor wa kaunti ya Masaku Her Excellency wa Vinyandeti EGH wakana wa matuku 3 mwini wakana makani wangilili na miongo ili na dhandatu. Chadhiki kidhu kitwewa dhini wa Kithungu ini secondary school ila ilo wakaiwa ward Kadhiani sub-county Machakos County. Her Excellency Governor wa Vinyandeti ndaendea kuikidhia kana kila mwana ni walika skulu kwisela wala niyo wa basari. Lilikana ni wakana wa matuku 3 mwini wakana mwakani wangili ili na miongo ili na dhandatu. The County Government of Machakos, chakula mezani, pesa mfukoni. Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withukesia na usiaisia waku. Ethi wawi na woni, wende kethio kana maunyungu nyesio yuluwa ilungu sito. Tuko ni esimu kwisila noti mwonza kenda ile 5 kana ututumie utumani mukube kwa ile 3 kenda imwe 5. Ingi no ututumie utumani kwisila email complaints@mutongoifm.co.ke kana md@mutongoifm.co.ke kana utambuke maubisine maitu alame mwakoni wa Sartaj musiene wa Masaku ngolova ya dhandatu. Kimanithia ki ni kuondwa kuatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Lumina International Schools une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kuvika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kudhima kuweni tena boarding school na day scholars
mawithiululuko maitu ni makwendesia ilasi nene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai webea mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi sia kompyuta maleu onthe kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Niwithi tothiukite wimanda uiti mwailu ndukathini kaingi Nature Vital Wellness Center nituetie uiti vakuve naku kalima makuweni wakwambililia wa matukuana mwai wa katano tuikomania vawote kliniki kitu kila kiva Rubis Petrol Station wakeli wa matukuwa tano tukomanie emali kliniki kitu kila kiva Equity Bank wakatatu wa matuku thandatu tuikomania Makindu Savannah Hotel wakana wa matuku mwanza tuikomania Machinery kanisani wa Baptist Church wakatano wa matuku nyanya tuikomania Kibwezi East View Hotel na wathandatu wa matuku kenda tukethi wa Kambu Sidamo Hotel kalima mwingi tuikomana wakatatu wa matuku 13 va Jamlis Hotel na wakana wa matuku 18 tuikomania Kitui Parkside Villa ukawekwa tie uiti Wandawa Natural itaingwa side effects nena na ndakitali oyu kwisila 0722533833 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. Thoa airtime kwanzia yelaisi view kwa networks yonthe Safaricom, Airtel na Telcom kwa kudial kana kuvinyia star mwanza kenda imwe ash isuni star 791 ash na kila ivinda watho wa airtime wekwatia bonus ya 2%. Ingi Bamba Credo yunenge ivuso ya kutuka agent wa kudhosia airtime vinyia star 791 star 11 ash na yila wathosia airtime ta agent ukakwata commission ya 2%. Wivo ndhevala uwi Bamba Credo yivo kondu waku kwikithia we connected wenda airtime kwa metoki ona wina fuliza Bamba Credo ni munyanya wa vakuvi services situ ni masaa 24 kwa muthenya kwa uvumbe yange ithukisi ilungu situ kuma kiokone nginya wiyo na oinki nuku ni namba ino ya simu noti mwanza kenda inya itano noti kenda kenda inya imwe esuni 0794509941. Bamba Credo, symbol, fast, affordable and accessible airtime solutions across Kenya. Maundu maku tumosa nolitu ulawailete aani bamwe na maovo macheva yela wende na kuya twitikilie tukuye muyo wa kumanyithiandu na kuuvudhisya maundu maku ibindani ya cheva va Mutongo TV na Mutongo FM nitukuelewa munyanya wawo ni ulautautia yela wende na kwisila ibindani yumo tanga sithia na itu kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile itano itatu. Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba.
Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makuea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tina kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasoma ya sukulu. Uwezo College titha na kozi ila mwana utakosa wiyata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724 390 322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club. Lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeje. Uwezo College, beyond training. Inu ni Mutongoi TV. Alright, nitwaswekilengi nenenda kudhocha sani akeli ya kilungu cha kadhama kawendo tamboni ya Mutongoi TV wina kwa antikaro na nina Reverend Nicodemus Masaka muthenyani wa umundi andini wa kilungu tuikunikila yulua kimbithi cha kwithiwa na mutwano mwailu mutwano utonya unengano angelekanyo nyandu alangi makasinya nenda mutwano obwa owanganya na nganya na tuisio kithia sani akeli na kwendi nengo kunikila mautomania thano tumete utumani waku otawindi nengo nenga namba ya kiseveni kana wese no kune simo tukakwatiania wene kulyo kana wena undu okondo weta yulua unena nya wito muthinyani wa mundi kilunguni ki cha kadhama kawendo ningo nengelelia simu yitu ya kiseveni ni kana ukune unena nye na auntie no inena nye na reverend nundu reverend eba kondu wa batausu editwe akitaando mitwano ni editwe aikwatanya mitwano na kutwane dia na kuwindi nimu vivi ku kabisa ndini wa maundu meo kunia mitwano na wendo. Asante muno shamneti umbite ungwati nesa muno tukwati nesa wingili kwa usia Saudi B musini wa Ilovi Alex Ngila kasia Karo nioba Masaku town ngethesie Reverend Masaka muno sangedisia ni Alex Ngila lomwe na Kelvin Kamata akambia tuimwe kabisa. Thank you sana na mundu wito wa Kevin ni namukwatia ambite ndi tuenda nitie imwe sawa sawa utukwatia indi utukwatia tiwinga liko siba withia wikioni chaku wi Facebook na wi YouTube tuende na ukwatia ni abamwe mitambo ni sio Mutongoi FM Mutongoi TV Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nyeto antikaro twali kaisani yake ni na Reverend be muso kwenda kutusomea some ni kanaindi tulike. Asante muno musiaisia mwendwa wa Mutongoi TV Alex Ngila ni nawasangedhisia ko ondo mwana Kevo. Alex Ngila ni mwana wekitumi muno ndo ya Masako na ndo mbinga muno na muka wake Gladys. That one I can attest. Wow. Mena thithima AIC Kariobangi na ni mwana ke muthanga muno mwana ke wekithito kaka ni ngukunda lekele wiyone amando bandu baikombe kungedhisia Alex ne siabika niendo soma omusosu webukune ya mathayo kilungu cha katano tinene ya yuluwa kuikiania maundone mokomoni kana ila itoa sexual faithfulness na njasi ya edhwa be kindu kimwe kila kichangi yakwa na gakwa mutwano ni kindu chetwa kulia kuikiania katika mambo ya tendo la ndoa na lilikana ikana undosu
niwe watumie uma kwenyu okwendo Ishwa. na kuatia ndo menyu omwena ndo vuvu ne kana ukokoma na muka waku kana na mweme une kana mukotweka kendo kemwe maandiko mebuku ne Mathayo kilungu cha 5 manene ta makasia musome ngole ya mwonsa na ni Kristo Yesu mwene ine na ndo wa kuikia ne amaundo ne mokomoni aite ne mwiwite kana ne kwane niwe ndoka alalae indi nyene ngumwe kana kila mundu osiasia mundu muka na kumwigwa memeo neweka ulala inake ngone yake kwa kwanza okusisia no kethia ndabwethwa we attracted na mukambia ku chat ikendo cha muthemba sindu ikesa kuona kasimone yaku imota be na ake mukau no elo mwita be kano imota sindulo mwita that one alone bimande ko measiane imbwa weka ulala ina mundu osu na musosu ungewendeye unenete ukasia ethwa itho yaku ni utuma ululute kamba oyeng'oa kana uyumya ukayichote in other words mundu ni waile kwithwa ebinyilile undu batonyeka ni kana undu uwa matatwa mako thinsa wa kwake kakathi mundu mugaka na mundu ome nililikana musonge we bukune ya Job kilungu cha 31 anenete akasia nye nina tianie utianie na metho makwa ndonya ata inde kusisia mundu mwitu mutheu akesungu ya asia Job kilungu cha 31 asia I made a covenant with my own eyes na tianie utianie in other words nitawe iye metho yakangotabye ndo wakwa ye lakini ndo wako si acha twele tutwene na no kabikia kweta malipoti maka na ngo twenda nyakendi uchenda Nitwa hiyo tiani omundi. Nitwa hiyo tiani. Aitene na tiani otiani na metho makwa ndonya ata indi kusisia mundu mukamotheu. Kesungwe kolisi how can I lastfully look at a woman? Yaani mundu ni wailobika bando akatiani otiani na mamutha make. Akatiani otiani na metho make na ilomosi yake na kanywa wake na maswani make nundu maswani mabikia kuthana mumanza. Pauno popesa aku mainde ukesota mbocho kwate pege nutita ani babyu pege nutita continuum of sin nikanoka abike akwekana ebo ka abakambe eswani ono yo ga ikalika ayai nake muno mukoya Timotheo kaswani one kalika ndo ekane muneni elobe akwewa munenia akwano katambo chako kwa mugevi ndio mweto yambe ukombola lakini swani yambe otonyela na Yesu ani okalea kuikemea yuyu huni popo ma progression ya ukezethia kiki katia na kiki ngike yatia na kiki ngike yatia na indi kiyeso lelemba huni popo na bajobu ya siani na atianie otianio na metho makwa ndona ata indi kusisia mundu mukamotheu na wasisia bukune ya mwambile kilungu cha 39 muswawe 12 nuko na Yosefu aye wa mundu mukawa Potifali oka tekome imwe Yosefu amwe paiso so toneka usuni ni wongenisi watiane otiane na mwi wake kanada ka kelo bana atia yekoti na maande kwa manene tamakazi ale sisi ameyenyu ne ekalu jabe ba mutheu anga yulo to anthini wenyu don't you know kwande kuliti muyise kana meyenyu ne ekalu yabe ba mutheu anga yulo to anthini wenyu na cyo baile kwithwa mundu akosa mwanya wa kwi discipline na discipline yo kama ndo ne maingi for your information na chuni cha umacha muno karo kwa andikaro kwa we ati ya ukesa kwithia sindu mbinge ila sie simune na mundu ukosisia eweka ne sindu sio lale sure nisiendo sio lalai na chuno choke sao changi yake ndukinge na kachake ndukinge nundu wona kaswani wakatonyela akwano bobe umainde ene akangu ne mungi nikanaende wa mukunia akati kwa mani yabandu nikanaende mwa kwa mani yabandu kindu yate ya neo elaito wa continuum of sin kupe pata munene wo discipline moswani omaku metho maku kiloka andika na simu yaku kwa simu nekana ukaabiki yako tumia mundu message nondo sindu chini sio kaika changia kuzorota kwa discipline ya maundu moko mone na ukithia mundu nuno mutwae ongine mutwanu lakini sana masi otuko me online bauni boba emelela sindu siemelela bau na nendo nganga imobea ndina kendo cha bidha simone yakwa ndina kendo cha bidha simone yakwa na ndina kendo cha kwa
ne twa unangetwa ne kana we say the anine kia pattern yani muka wa bote so bi Udavingwa. Ayeno. Nundu kale akwambia kwa discipline bubu. Jimoko so bikia abandu kesa kwethi ali kumbe mume wakwa ndandikia Simoni nundu bese no ngubithania na kwa nundu bese no ngubitha na kwa ndia na muka wakwa na kibikia kwa simo yakwa uye saithi abatuika ai mundu nge wewi walikanile kithambio ne thia kana kaini wati ategete pattern asembe muthei esie kona ka sitting room esie kona ka sitting room ebagere zabune ndikanoke kwikia pattern Simoni osunu okombo na muka wakwa ke soma na kana baike ndo bitha ba Simoni Andeza na ajayo. Ezine nzemo ya kwambia kwaka trust. Ni wambia kwaka kuekewa niwe. ATM, PIN number. Tia benki. Paike no mobidete. PIN number ya M-Pesa. Paike no mobidete. PIN number ya simu nikano geze de oneka kunanu. No hoasa. Nikana yedo ikono ne mundu muka. Kana yedo ikono ne mundu ume. Moko akuno ro masongea. Kana munengeleli. Yero nani kuno na kangesa na moka ka inengeleli nundu no ise ndomo kuno mu moka we kanisa ne ndomo kuno wani a fellow pastor tiko maimwe ndomo kuno wani o mundu kwenda ikandu kabigie kuikumota o mutano ne wanke kana sendo ni sia mudemba lakini tipi kana bandu gese kwethi ani kuna ngabadia ingi ene ne kana ogeze ona gunduli kana beza ute olili kana wigia hata kabuka yoka hata na by the way natekalea kuikiani atusamuni toto nini ai peka wathi tena ate Sunday school wakazi ali ndo kabuthia maondo manini nondo mwambilile wa manene ni manini kibuthia ni chochu maziano kwa ngai ko una yoto mwambilile ndo toto nini ndo mwekea Simoni na akenda kuikia pesi ndo bitha pe mundu ro no kukuniongeze this like with you nene aba yambelelo chuma Simoni kikalika mbesani ngethia bado muhiki yani ambesani na tindo tutu change ya kwesa kwete nicho chuni kindu kingi kwesa kunena na yulo wacho trust ende gwa moka wakwa kuikizita na kwende gwa ne momo wakwa kuikizita omunde ne bane ba bandu ba masaili moka wakwa ni wese balani na kwani ni mutabisi balani endete na ndi sese la bandu bangi akabalani mutabisi la mutabisi ngudwani na yinga so tuka ningwese la bandu bangi nina ilo mutabisi ne kanokese kwithi onake ka calculations yani nina mutabisi balani ile dwani nundo mukalea kuikia ni atundo toto nini mukalea kuikia ni ambesani mukalea kuikia ni okomoni mukalea kuikia ni yani tuindo tunini twakembithe I'm telling you wimbo waambia kwananga mutano wako na muka waku ni waile kuthwa kuikithite wawe kala Mombasa umina mira totenuka mume waku ni waile kuthwa akuikithite wawe kala musi ukamina miina mume waku ta otenuka itola mume wake ona yaiti akamanyali mume wabandi yaiti last year aenda mwezi wa mwanza anende bwisia ko kamwe wa kana efie mie yana ta isune mie ikenda muka waku no kuikithite niwetelete na kenga ligwenge na kuno muikithite trust issues ikethwa itebo kana kuikiania kateka mutano wa akitu cha muthemba na ansasisia mani manena ni manene na ni manene kunia wasimuno kana mwizabi kana bandu geze thena mukau no enanzika embwa no nena na mundu muka no ambio nyibya kawasya embwa we nena na mundu ume no ambio change tone kindu cha muthemba kana wose simu tamano mwe yani wesie kwiwe mukasa asionde ayosa simu amen mukasa kusani we into bandu ba ndeto yambe ni menyo namba tambitwa ketha ni mbwa icho esie kwati yethe ni mundu mukongi na mutabiti akamwe awe na asia amen anye bakube outla mitoke we chesa kwe yumbwa ko trust issues are very very important and especially maundu mo common maundu mambesa paikethwe pe tusamu yete utata bya mokau paikethwe pe tusamu wa pithanisi utata bya mwemu inyothe mwele guthwa maisha menu mo moleketi ba utheine nondo maandiko masia mwikindu kimwe 1+1 = 1 isu ni sindu cia bata muno maundu ni mamatwano and especially on the part of sexual faithfulness kuaminiana katika mambo ya tendo la ndoa nondo bitwano mingi yoka kwa nangela bubu na indikila kingi ichu cha kulea kuikia na maundu ni meke mathukanio na nicho beba tama
the undu wa ni kana ukaikewa ni muka waku kana ni mweme wa ile kwekata kila wane na twika nicho weka say what you mean and mean what you say keep your promises tell the truth nena kila changu nena ukweli nena kila changu uweba nebana weekendi na embwana ubengeze kanundu wa weekendi embwana ubengeze kadenne tabania ila okeza koka na kila wasia nukweka atia okike tawe mutumia wa musiosu tawe kibedi cha musiosu akabikia abandu mukawa gwamanya kanai mume wa kwanda bashekela cha ngulona ungi unambiye unamwithie mama sako mama sako na yasia naku na guru ni kana ngabikia kona na agela cha kunili kana bindia mutangia wana aitwa mbesa nyomba na ngase dina sio na waida bina ndio tumone kana nizo yoku na kuna hivi ndayo akwenga atweke asokisine na ngalinga lingona mobela na ngacha bungu akitanda izoksi kilia IT sitting room kabaka kedhe mobela na bungu akitanda na kokaka kuna ngetu zenge ila mbeza sia sokela mandu mbo awe mutumani wikula na suine sio nanu we tendwe na we tendwe na azie zoxine yo so na wembo au kileti ngwe anaye kazi gotini ukazi ayini si ambulile wasio saba kana ubwa ngwa yani ubwa ngwa ayibekeza ngwa ni akeso yusi ya we bitaniti na kuya tendwe na kendo ona ka we mutumani indi ukatamoka neso kazi ya inengetisie nyumwele ukatamoka nena sio lakini ni ibange ya 1 2 3 kabaka I'm telling you no ni na atumana muno kabaka kata uketa na kamobela thinge sio gokela na bebi na si ne sio wada masio kona ko tumanu muthei wanandu uketa windia ki krosiese mutwa ano wa kwaila ni pala pe kwekeane maundu ala mabata ne maundu ne mambesa ne maundu ne mawe ne maundu ne ma me kalile yanu ya kila ibinda ene we ne na undu wete usimuone na imu kawase kungwe wa katheke ka undu tabadie ne kawo ewe unless we can looking mwendese we nake yeah kana we say this like no to no ko no mundu no ye say there ni twendo bithania muka waku su guko ne anu nundu pet some secret dealings mugata by the way buni babambi aende ku ai mawembo wa ani mundu withi awe we mundu muka no we mundu ma we wango isu kunite kule simwezi kathele ndi ni manene yao dina getumi ja gwethugecia muka wakwa ayakunia wanu dina gitu na kenda na getumi ja umbethugecia ne kunia wanu mwana indi na bakeso kumelo ka conversation kabwa atakatona kwete konzane ene ni chawendo muonene ngeko tabia nena na my brother nena na my cousin nena na kebeti nena na mushirika oisi thia kila na mutabia jo chagwo na ni kana ukaka kuiki wana muka waku kana ni mweme waku mutabie kila chagwo mean what you say keep your promises kila watha no keka endo kabigie kweka na uyesela mustali ni ula waku mudodo longe tnaisi ne ba ile kwetho ape otomebaka otomebaka okese kwithei muka waku no kunenge to thei wa ukethia wina othasio wa kwithukisya kana kunena na simu na mundu munala dawe na tu secret twake okwenda akutabia tawi pastor wake na no kwenda akutabia na kana wana ndu kabikia ko mutethi no mona inde oru tigila ke ndu chotho ile tabia muka wako no mona inde kuna ke no ile kunenga kauthi kuna kana okese kwithia ni withia be wikiku nde kushuku unaona ile wina mfano both of us are counselors pe element mo ya counseling dimita utmost good faith maana ila ya confidentiality yes no you antikarope maundu makutona huko kandabia ta unathiwe kulani tane mutai ukandabia ndailota bya mukawa utailota yes utailota byeni bebe nundu client no kwenda confidentiality no kwenda kimbithe chake ndukilo nandabishi yuta you embwa mundu enda ketali nduko kuthenza mundu no ino wa mino thenza mundu wabika kwaku no wa omuthi ne thenza kila kibeti chengania na ni wene ndo mewie nai uyambe disclose issues ya ndoko chichune kendo ketake sio ende
paile kuthwa pe wiki ku kati waku na mume wako na onania kuikiwa kuku na at the same time ni kana muka waku akakuikia na mume waku akakuikia ethwa pe some touchy issues na yoni wa ile kuona ni empathy hii kiesi atone siake na hii kiesi atone siako ni kana okese kwithia ene uina umundu nthini wako muka waku be kindu wisilite kibara gena binya na yo muthenge ya ngoa yake kwa kumwia ndiacha kumwia te lakini yani wiyikite siatone siake pamwe nake unduni we pamwe nake unduni ubwata mumeanisie no wo kwalwa indi wiba indi mwalwa mwe kingoni yu mundu wa muthembosu abika abandu okethia muka wake nwabikia kumwekea. Asante Reverend, nienda tubingwe mwanya wa koza simu uyoza simu andika rope ka ino wewetete ni kau ni ngwendo ukaelese no ukaelese bado ila monza mwea wa monza wa mindo ati mama batueka the 777 marriage rule. Yes. Na okay no kindu chake tio na wesitwa naso. Yes. Na banene asiane kana mutwano kabikia kwithwa wina musansa muko mutwano ubwata wina sangu mutwano ubwata wina musamo labda itina wa matuko muonsa ni wa ile kwithwa na kadate ka muthemba na muka wako usune wiki umwe ta wiki umwe muko malo ko winake na june kindu kingi giteka wa muno na akamba Kumalo kona muka waku mukathio the local shopping center. Yeah. Amutembere tu. Local shopping center amutembeta wina yake. Ti lazima mukeke maundu manene mathibu. Ti lazima mukaye kilo kimwe cha nyama kana mutwaya kayenguku. Yo no thiwe nake mukaikwe basubu wa mitwe ani mutu na ku afford. Na muite ke pamwe buno yeke wandulo na inde kwata ke kombe ne gena kuja kutike cha shilingi 10 kana cha shilingi 10 ngalegwe ngesu ne mbao mukakunda ni wemwe. Iswe medana itino wa medana monza etho ina kaindo ka muthemba chumo kama geithela ni maile kuthwa pe undumo mukweko imwe ekwate Reverend itino wa medana monza sati ali monza ile na ite siokete na ndi musia isia twende na utamene na kuisani ya keli ya kilungu cha kadhama kawendo mitambo ni ya Mutungwi TV na tuinenia ilua kimbithi cha kwithwa na mutwano museo mutwano mwailu na nenda ukunenga namba ya simu wasebo kione no miona oba yande yibo lakini kangu nengeleni kana ulawina bata wako kuna simu akone simu namba yitu ya 7 ni 0792 792553 0792 suni noti muonza kenda ile 5 3 izina namba yitu ya 7 edewe ne kule yu awina mwanyo su nundu ni saa ya keli na ninda kasianata saa 5 ndatika 33 saa 5 ndatika 33 esani ya keli ya kilungu cha kadhama kaweno nyito wa antikaro na ninake Reverend Nicodemus Masaka mwenyani wa umundi tuinene ya ilua kimbithi cha kwithiwa na mutwano mwailu namba ya simu TSU 0792 792553 namba ya tumani mukuvini 23915 na waandika utumani waku ambeya na Mutongwi TV nekana nekwate utumani waku kwa mituke Reverend ende na utuelesea yolua ila muonza itatu tuitunawe ta muonza itatu aniwaelesea yambe itina wamethenya muonza kaditi kanini malo kanini okabusoko that's just the local market mwithimu kathio imwe mwithio na siati lazima mweke siende sina latu munene mwithio mukawomboko imwe moyeno kanyo imwe mwithio mo pando mabundukane mukundani kasoda ene mo soda munyu kana mutonyelo mindo ne mukawane mukunwa kikombe chachi yani undu muteka kilebinda obunyomba
umalo ko mwana muyiso kweno kanyemwe wese thia pe kaindo katena kawo kawaida kala mweka akela ibina Monza lengi no tasie kana itina wa siumata Monza itina wa miyele keka no batonya kana mwailo kuma loka either for a weekend you know Moko musi kabisa moko musi siana mwitie na andi siana mwitie na inyanyi mambo thio bandu wese thia ne mumo katika ila environment mwekala okilebi yuta siana siavinga tutwa yesusu tasiana siavinga ne mukagete susu mugoti wa mweme ara mugoti wa mwele wese thia lokiele lokinene ni dukende igwene mutwano okwekala o kawaida ne wa kilebi yani ukesa kwithia ona at one given time ne wese mukawaku ala woi ne wese mukawaku ngoela wikite ne wese mukawaku kala uye ne wese mukawaku nokweka in other words nipongwasia nipa ile kwithwa katika mutwano o ka surprise once in a while yes itina wa mia ile ka surprise itina wa mia ile muke kale kaito kaya kamukawa ne kana umundi teithi kwa yakela uwete kwake akatuma aluke tukajo imwe itina wa mia ile akundwa iwono kakilio kamo bithite mbo amwe athokomi kana otumana tutano na nakuya eka kindu kilaki utonyine wakwe mbwa na ukwatine wakwe na ibongwaci ale no umaluka wina muka waku mukathio kithinzio ne mukase tiyeke wasu mukathio kithinzio ne mukase ale tine wakakwata kabibi to the imwe kune baile kwithwa to surprise twa muthemba etina wa mithena etina wa mita Monza ila Monza ya katatu kano kalipo mwaka umwe kwanana na mikalile ya nyundu egwa ni mwa ile kumanda yondo thingi meja mukabiki ya kweka na kwa mabinange twana katwe atondo uno asungu mayuko ku na baitweka mundu ona ndo akinya Mombasa kana wila Mombasa la watu ete muka waku kwa kabwele akaitu na mazungu melikana kama koka ku ayuze dia mundu ethi wa mundu muka mundu mo Tanzania wita wa mano eta wata o masapole aina kulo liondo maji marefu usieta wai no maji marefu chumbati maji marefu no wa tane masapole ne chawo kebe chambo demba aya ndo mayuma ba maithilo liondo makaitwe no na akamba mayuma ku makaikwa kabwele la waenguma na kuogeriama makathi kuitwa andu makauma kuma kathi mbaka Tanzania maendeto mandhawe kana mundu akauma abaka enda aketu yake twambu inima yo mutheno mo kamithocia je ya kwino yacia wendo twa mundu mukawakwe wendo mutwa Mombasa na muyuka mwilikela ba SGR yebangilia maana 5 na akengilia maana 5 muithimo mantha bandu bangili 3 muikoma mithene lino imutembeze kumbichi let me tell you muyuka ba maundu maili omwengi things can never be the same mabinda ala na malu cha muka wakwa ako tu malu kana tu yeso tu kana to asiogo ako yese they are not mina chuma na siwa na things are not the same they can never be the same again na kuni bongwasi ali Monza inote kwasi itatu yani tino amithana Monza o muko malu kama kathio nyoka subu emwe tino wa miei sima Monza amiyo ile muko malu kama kathio koma okundo muteno ka kila muthena etina wa mwaka umwe ukamumalu cha mukathio bandu obasa vacations are very very important ni kana ugezethia ni muma o kawaida ni akwana isia kana kindu kiki tawa wendo ni kindu cha ile kwikala ki continuous na kindu kikuona ka to surprise to akala kalipo kila ivinda pinto to nini takamuthinzilo wela kwete muka waku kamuthinzilo ndi na kamuthinzilo kayele kwithwa kika nene kitambaa cha umia cha silingi the another money make a very big difference ndo daibe itambaa cia umia cia kukasienze ogezethia kitambaa tiki cha cotton ukati amka waku kitambaa cha umia tusuka tito tukunetwa minathi ukathioka mwete akamweka kwikale ai muka waku akesa kuona kasuka iloka etabwe ngone mwaitu
ayene babina gero na ati ibaluka iya we kanane ngukwa mutu ino kwetsawa nengwe iveti ai kanane oba mutu ino kwethe ayane leze ibe suka sio bwika wa ukulu aya tezie kwa ukulu atezio tu kwa ukulu muka unageza kona kasuka ai tunotwa muthembo imagine they cost very little hobangili okindo cha muthemba ukayete amwemu a pair of socks na pair wa socks no silingi maana ile kana yana imwa 500 ukamsurprise na socks ukamsurprise na t-shirt okindo cha muthemba ukazethi andu kwisa kwetela mpaka la t-shirt yekeza kuoka yandikitwa yani ai wabinya 5 tena you hapana ukethembati yake siaza tito kusomwete yake vaikindu mabina ngiro baluku munene ayeno I mean excite your wife munenge kindu cha utania na let me tell you vaikindu kemwe yokukta mwemi wa kwiyonea na mukaku akwiyonea yani ukezethia she is very proud of you ukeze kwithia no wese bane na mundu ome pane na mundu muka iwe ni nyasiana na kindu kingi ondo baide kana makabikia kukulia amakulio let me tell you na kino tunagewetie binda thingi kindu kila kituma mutwano waila ni mundu kulilika majukumu make majukumu make ogeza kwithia no ene tinye mwene musyosu bau bayida kwa mutunga wa masaka bayitwa kwa nyamu tindi mawaiva kudato kwitwa nyamu tindi ana daktari bayitwa kwa mutunga wa masaka ni pe kona kapande beno ka mundu baba be mundu ndekwita niwe na kindu kitevo ayeye mundu mene waile kwithwa akwa mundu me muthanonge na ise mundu mene meka mundu mene maundu ala weka mundu mene sindu lo kweta ni wasyo mundu mene we olotethasya mundu mene sitwa the law so be tene kanoke se kwithia paina abikia kuzolika gaburia mwana wako mwisho ni ndominie university ngotongi anga ingo bea andimbe sambingi pai mwana wako wa school amen pai mwana wako wa school aine kudhanu kali fees na tia ndina ta na sembate nenga so ba mwalimu ngamuyane wene mbombesia pe mubudha mwana kwesa utuka no okone ka kila tamu ngete aje ni wa reverend kwa mundu umevuvu na ni wa reverend no watha na mwathimo gone mukwathima ni mukwathima atu atwake no tutinda abale lo ni twenukite no bukudia isetekela kubudha ngali kwesu dia isetekela kubudha yani kubwe kando makwa ngwani sio giesi laisi enda baso ukoni wizithi awona nani mwingine ukona ya meongwelija uluka na ya meongwelija uluki tu let me tell you na dhithi ipo na dhiku na basi nesa saisi tindiku baso ukoni ndio gari asati wa muthembo wa silingi ana meongweta ziko silingi ana ima meongweta kanzo na tauni nene withi ano yana you mundu wiso twike wende baso ukoni ndio kethia elinda ya mundu muka ya klasi kwanza ya ataki nene kiangwa imuthina na yaka kwikia ukajua invest linki maana tatu isio mendi ntaki uko we muka wagwa ko kakapua na itambocha uyeze thia muka wagwa ndetu ndabwa atawukito ya andu nimaile kuona kama presentable na pune pongwasi ale aumeto wajibike kila mundu namanya majukumu make mundu mukamanya majukumu make na mundu umeimanya majukumu make siana siaguta we mundu mukayele kuona kazi isuka ku misiando alange na itipigie saa monza meke yake ndo iko nembwane chao onembwana so wa monyo nundu umawambe amakanga memwe mayamba amusoko ewe ku siana siakuike kaloibunia yesa kuona ka ku kwanda alange sisoka ku kana sie ndio solela ku kune kwethia kwa kundoda uwa wajibika uyu mundu muka kwa kubeke ndu kiwe bayemboka nundu wa jao ene panda tupoka vukwako meka no is the 10 given time bayato suni twesa ni na kakima panda tupoka vukwako panda sia nini ndu muka wagwito ezie gulea kuibana na yuesa kuthikwetia abandu bangi ndane I mean kwa mundu ngi wa abandi enoni nego ya kolwe ukolia ngania ndwena noni niki azeni na ikaiwe nindu noni ndogo daikawa nindu Mama ile kwe kama undu okeza kwethia katue kanyamuzi okeza kwethia you enda musi okayo okeza ile amuzi tio
ciana cia kuni cikaenda kuya mapapai kwa andu alangi cikaenda kuya maembe kwa andu alangi no kabanda kiembe na kibweka webula ai gukase ndwe nayo ukisoithia cha meiye ukisoithia cha ciye ukabanda kipapai ukisoithia cha ciye bakeza ono ciana ciaku yani umanthi we metoke muno bio na kindu kila chana ngi andu no tulu na mundu kutinda kuso kwa tuite kutelo liona sota ni saa kuthi ukamba ai wibi ko kambo yuma ngali ni ja wasa wati hata ilobi kwe mbua ko we chanda ki ilobi kule mbua de ilobi yodi yako bwekale kwa kwenu kuliezeba eziye kwa nebo. Alright, nilikana indi twende na kwate na mundi wa kilungu cha kathama kawe na munyano wo mundi nataka itie ombuthu nenda indi etha wina wina ndu kwenda ukulia ikulio wina yo kana ondu kwenda unena kwisila kiseveni 0792792553 ya namba itu ya kiseveni noti mwanza kenda ile 553 ndatika itialiti mbudho sana nikana tuminukile kilungu kitu munyani wo mundi ndatika 15 sio ka naende tuida tuiminukilia kilungu namba tumani mkubene 23915 ile 3 kenda emwe 5 naende watu motumani wako ambia na Mutongoi TV Reverend Madam Woke the wito wa actually Nelly mwito wa net mumo tea onage ba Mutongoi na ve unge usio ameye ni wa Kibaoni na ve unge wita wa nita wata Makeba Miriam Miriam Makeba Mutua shambiki munene muno wa Mosie mene either wake the late Mutua Mulo Richard Mutua Mulo tasoma imwe twandie form 1 in 1976 na anetu last year unfortunately no netu last ambe ni kukethi muno ndi alangi on twende na kwatia ni vamwe ndini wa Isai ya Kelly ya kathama kawendo twene na uminukilia ndisi winondo utonya kukule wene kulio Reverend ande na uminukilia nikana wisaidia nitwena nesa no nende ngongela twindo tu twele tutatu twa mutwano wa kwaila kana kutiania kwa kwaila peke ndukita wana sungu being selfish ukeze than ukwenda we mwene na opposite ya being selfish ni selflessness Nawisi ukenda mundu ucio undu we mwene wiyendete wisa kwithia wambi yosembania nayo nika ata nika na muka wakwa ni mwendesie nika ata nika na mume wakwa ni mwendesie that one is selflessness namba nene ya mitwano yusuwe ni me myself and I yani ukeze kwithia sasio then ni wokwenda consider we ni wokwenda one wenda ya ni wokwenda okewe ni wokwenda inyibye we ni wokwenda wekwe ni wokwenda you know mundu ako kama ndondo kendesia muka wake muno be wondu wiyendete bembo abebata kindu kingi ndona kuongela bubu ni ibinda yonde mundu nanenge mundu wake ndaiya mundu muka nanenge mume wake ndaiya muka mume nake nanenge muka wake ndaiya nake muka nanenge mume wake ndaiya pia ndo mabuthetia muka tondu be akamabuthetia mume mo akibithia kicho kimana chao ni lothi kwanza na tele mile muno niendeta kwa mwana omwe moskale na tibu ndiye sia sungi ya tamewe mokambo kilia no kandu makambo sungi yuna sani we yuna kana timbitie asani wa mwana ne wote munanga tanda yano okwebutie jiba mokamesio bikaba meso bodani kindu chamu the mboso pe aka generally mabotheti amume mo ukese kwetha mundu mukano kukila ka umalo kana tabirie mume kula wathi aya mundu mukano kile ukese kwethe 10 given time mutayu ni tilo ikwa mundu umwe kiboya na tibu tendie kiboya bubu taka mukole ndi nyasi anaiba ya ai nyasi ana okie na we alisabungo loba ne me nomba yangoloba ma aitana muno we kale athomwa ya na mwiki boyo ateke boyo ya taboya te so mina ai na timukulie mo da kulie mume ma indi nyasi anaiba peso tu kai umali le
na ningi inapata bandu na kaino watu kenga ndeze bala ine mogesi okumo buburo pesa otweke ala gwa mutwe no mwana usiye embarrassed muno mundu tsaize mukabala waambio kengana bebe akamapo tia mume na mume ange na mapo tibe tisyo keze kwithi atita bege ndukezeo chuma bala bibe tisyo okeze dia mundu menu nono kwenda kwikondo be project ukenda kwambia na tabia muka kesa kila aili akesa kona ajondo yambie na ndena habari kana mume akesa kila aili akesa ndo wewe kiwene muka na ndena habari ngwata nioya ona nesa okono muka wa kwa imbia ine nume wene kundi Rage kundi kito kita wako na stoni yake mbu mesie na neigwa ni napata wa masani you know mamu themba mekwitwa nea lomika ne lomina ngamwe aye masiasu enda uwe yani akambonda byatia yetelane kana nibinge lakini wewe nasio lakini no kwenda kuwa kielelo kiosio chakwa nemponde kwenda kuwa kiosio chakwa no kwenda ne kana ni manye no kunenga nda Yesu na kwangezo bikia abantu ndiye sakukela ngati kuwe bulingoko kina ngoko lumanye musi ndo no woka asobya elambu no nengo mutabya ne mwene ngwala to mbuyi nengwala to wenza usia sia nema nengwala to ngombe ya kama kambo mutabya nengwanda tike nikana bwisi thete na umwe ko mundume nanenge muka wake ndaya mundu mukana nanenge mume wake ndaya na sobeania siania muka waku na ndwano angi nundu andwana angi emugoni wandanzi wezie kwina asia na kwendiye wegebetia su ange ne atui you know agwa watu amuka waku brother akwa kutoka motoi wa mesemwe sisters siagu simbo asia tueka atui andwasuma ile ko kabu ene mwambie kwitikala na wina muka wako mwambie kwitikala wina mweme protect your spouse from the members of your household from the extended relatives ndo andwasu ukaleo manenga mwana wako manyakana mweme ukana muka wako no next of kin andwasu ni okutomeana na ni kana ka comment yo bando kaindo kane kabata kaindo kane kabata at the end of the day oingite sioko bala bandu yakayoba wakanyumbala mamyaka materia we amana spiritual life yenyu mwele nekendo cyabata muno natange wanundo oboya wanamuka wakwa elilikana maithi my first energy bedijeta wa Mrs. we kesa mume wa Moskali I'm telling you akasuma enda lunch of fellowship wemwe abantu bo lunch baenda akoboya pandu ba isathima lanchawa na makatua wa thantatu makathio boya ingi na okiotange we bina yimwe na Moskali usi tetesena lekano manangana ngainwe ka chama chake miaka 300 methalu yuyi 1996 ko una yo spiritual life yenyu ne abata muno wetandise na mweme ubaendete kilabu na kwitandise na kaba wendete kanisani Muyisa azina mabaya mateso kwati na mbone batonyeka thinyesya muka wakwe kanisani thinyesya mweme we kanisani andopoto kosongele kulyo yingi kwasya mwandwa mwaendete AIC no longe adete Catholic andwa sumo imwe lakini kekane batonyeka jino maile kutamba dia mwendete bandu bamwe ekanondo muka manundu mukwaya kama ndo nemenyi makebeba gwithia kekawe yoba waka alama myaka materia we amana na mboya ni tetesya bandu banene muno mwekalele ni wa mutwano kana mutwano ni okabikia guthawe wa kwaila agwa atiye kalani tia la mena amukamo maye kalani tene kwithene aseo mandu kwa mangai masi aba yomo mulunga lu ayena na omwe alomigile kujangara kwa musobo 10 kila mundu echatho chake lakini no ndo akwe kalati iboya no ndo akwe kalati mwinyibe sia ngai no ndo akwe kalati yumbula na kengai peba wake na kitonyela ngoni ya muka waku uyisethia na binya wao kuwekea ngoni ya mweme waku na binya wao kuwekea na binya wako mianisia na aku nondo bai mundu tema wonsu muka wako ya mawonsu make na kwa ni mawonsu makwa lakini nondo akwe kalati ipo ya imwe tetho abe na binya wako ekara wako kalati yeki na binya kenondi chambu the mboso andikaro wimi ne kanatikela nilengale kweye tekaleo kolota mawonsu manene na meisho menene
ya mutwano wo kwaila ta kulia kwithwa na appreciative spirit comment mukawa kwila wa kanisa. Sure. Thank you mom. Oh, that food was tasty. Alikuke kasio. Yobo ilianesa. To comment tu ne to ka okeze then to thanga asia mundu. Akwa gite sio ndesi tawasimba. Niwa. Iyo nake kamusu. Ko ukathi ya mukawa kwembane batonyeka. Thayu te wa kwekania. Ne thayu wa kwananga mutwana. Violence musiene kana mutwana ni. Pai mutwana to na kwekala mbuo muthe no kukongima makobi no ingima makobi. O yese de onembo no mbenda ingima makobi mbangezi yani highway. No vongo. Aitoneka. Ayiso twanyaka. Ko ni uchu na kindu kingi nawe ti muthe no longe ulevi mwingi no anangie metwana. Ulevi mwingi no anangie metwana. Kuchonga kwingi no anangie metwana. Sure. Unaenda capital letters. Na udhu mundu kwikalene kono anangie metwana. Ewa. Ya. Uwilie ayo yeno ke mundu itasoda. Ya. Ndio kwa melanga kwa yengi. Reverend. Asante. Ndio sito siende na wadala na nienda withi na ndeto ya muthia. Ne tata ni anangete metwano. Ona Biblia gaza kwa siali kaba kwekala nyumbani kikotoni yulu kute kwekala na mundu mukawa weteta. Kana kaba kwekala ajala tano kundu kwenseku kute kwekala na mundu mukawa munyungu nisi. Na imwita iteta saingita either defense mechanism. Ede mundu zinde ndo thenge wa mauwe. Payo ndo mundu ga katena ne kana wizide embo abegendo kubita na siakine kale kina amanyeka. Aya mundu gezedi anwa no ane wa mbesa chamani kana no bigiwe ne dhelo na inda yake senzemwa ayetho kidio gedi abwanze na gedi kidanga ite ndo kwatekane miongo na libwe wa weteta muno na wetu mwezi kana mwete ndo sister akwa hayo vinda yimwe na ndiye kala kwake wote vingire school na okay ya kuteta kota tetete kote uteta awanye konezi utata ndisi ubindi watata ndibindi aze kukule nyakwa imwetu wako kwa hivi aendi hata nitota kana nene niende na utata lakini wenda nena so kwa ndo mombe tu uze mwetu ya mwetu nyenda tuminukilie niona tukoka kuendeya nundu watabesi lwatila tikoka kuendeya na topic isu next time bachenda tikaita tu mina na ndeto kanombo ya nikanonenga namba yaku ya simu baadaye ula maybe ukwenda kukwati after this with ya no au kwati musiaisa na mwethugesia mwendwa nendo komino na ndeto ne kwa siale mukwa ila kwa mutwano tio ndo wa muthe no mwe na tiki ndo keka ebinda thimwe kindi kibindo chale kweka wakila ibinda mbone kumeanisia ne kumeanisia ibinda yonde mbo kwekania ne kwekania ibinda yonde mbone kwitwiya ni kwitwiya ibinda yonde ukese kwithia ne witwiya itakana mutwano kwikwiu na kwikweu one mutwano wakwekala kwikuthuku na kwikuseo ne mutwano wakwekala kwiu na kuteu wau kwiuchana kwiuthi ne mutwano wakwekala na kwitwiya kumanana ibinda yonde tikindu weka o muthenya umwe na ninge ndiasi okay ngai akakutethie ni kana akatunenge kumwinyibisha ne kwitha no mwambiriria wa metwano na no wotu mayendeya na kuupe bata wakwikala tinenganite ni kana mutwano waku kabikie kuthaua wakwikala mutwano ni no kwenda uthukumiwa no kwenda mbesa no kwenda binya waku no kwenda masaa maku no kwenda ebinda yaku uke twiya muthenya wa kumalo kana muka wagu ebinda ya kumalo kamukaendo imwe bandu ba weekend nima muke socio kaimwe nundu mundu mwaisie time is love is synonymous to time kana kiti ta wendo na je tengemea na we kalite na mundu bandu ba ibinda ya nata nendo mine anakubothea we musiaisia na mwethukiisia mwendwa atuiko ya nundu wa metwano ne kana kabikie kuthwa ya kwekala isietwa yakwa ni Reverend Nicodemus Mutunga wa Masaka mwisuku wa kamindo la waki yake la waite kuma AIC na Saleti oba Mansa utoine wakatisa namba yakwa ya simu kwa batola tone wa wina gwa musi waku mutwano waku kano motoma mithemba nde mukule wa maundu
ona kwa ni kalange uthayu ni wa kwimanyisha ni 0729 21 66 80 0729 21 66 80 wangu nea tukanenania na nini singa yake kana sa mutwano ni waku ngethi kwa muka wakwa ola unengete mwanyo waku maluka na ile thwa ni komete na ile thwa tu muite na ile thwa tu iboyo imwe ta ile thwa tu o ti kama undala ile kwithwa tu yeka ma mwekalele witu wa kila ibinda wa bunyomba kwitu twende na kwako musi witu ngethi nyinge kwake Dr. Mary Masaka na nyanya wala natia nyumba Reverend Ezekiel Mbao na muka wake Fidelima wa Ezekiel suna matia nyumba mabikiwa ni ngethi muno o ingi ngethi kwasu yala ne mabikia kwa mangethia mea Alex Ngila mea Miriam Makeba na ala angi aingi we musiaisia mwethukesia wa Mutongoi FM ngaina kabikia kukwathima kaila ngai wa mwana kandu kabikia kuona na ingi akaite boyo twakutungia mubea ngai wa itune ula ne mwambelelia wa mitwano na ne mweanisia wayo taiwa na kathwa ula wenda ne kana mitwano kabikia kuthwa ya kwekala na unene tokasia kana numenete mitani sio ukanena ukasia kana aume makasiende ipetisio na mwaka makenyibisia amumemo na maandiko maibuku ni Efeso kelungu cha 5 msome ngaleli wakasia kana enyiba ni shei ondo ne wakwenda na we mume na muka waku taiwa na kava ngai tunenge kuimia mitwano thito nikane kabikia kwekalondo we mwene wendete kwekala ile tulilikana kana mutwano ugwana nitu na kuchukua kutia ni kwa Kristo na ikanisa yake ngai wetu nenge kwiyumene kana mitwano ikekale undo we mwene wendete athima kisese kicha Mutongoi FM ona kimwathi maandikaro kondu wacho ne kana aingi maende na othe kakilunguni netwa kutongia mubea mwithukisha mwendo mwathime na koma na batamango yake na kumyane ya kwendane kwaku na muno mababata ala melekele mutwano wake taiwa na kathwa tiko mosubioni waku esitwa ni ya Kristo Yesu netwa boya. Amen. Amen. Asante Reverend nondo wa ibinda yaku isio ila twaithiwa nayo vandu ni wa wasioka nyumba ya ndungethesia nyasiana ningomutabia na andu maku kabisa na ndi kwa musiai cia witu wa Mutongoi TV asanteni sana nondo aitha twakwatenia nthini wa kilungu cha kathama kawe na muthinyani wo mundi na wakatatu wokite ende ni wetu kethiwa na kilungu kingi taki wiki muimenye ni kuendea uweno munene wa Yehova na ndi kuendea indi mutwano mwaili mutwano wena mumo na mugo tujaribu tutungie sindu ila tuithietwe tuisomethiwa va indi ni atongo imaitu Reverend na Bishop wethietwe maine na sindu cia vata kwa windi tusisei tusiatie na tuivinduka one vinda undo ivindukite muvia munene muno nyento wa Auntie Carol chuo cha ukomandia to withi okoma mutume omwe oka kwake kwizwa na akeke wakaleuka nini na wethi atindia na nsa akabindia na akekokela akeke ngambuti na akokela akeke ngobia na kabuti na akakoma thete mukaka koma ngale asieti ondolonge akula ne moka ithea mutuko wako mata mwana ako mondo wiwete na akue mtwano waku wekaliondo ukwenda mimi na kwathima. Asante, dina kinungongela. Bye bye for now.